Thutha wa Ateti ana kuhitukio muthenya wa ira niguo kuhuranira giturwa kia ungavana kauntiini ya Nakuru, umuthi ateti atatu nio maumanagia thi na IEBC na muhuraniri wa kiama kia Jubilee Kinyanjui niwe uma wa mbere kuhitukio ni IEBC. Ingihoya twike campaign iri kuhota kurehe thayu na ikorwo ikigaciria urumwe wa bururi. Wa keri ni ati maundu ma Nakuru maria maratumire andu marehe mende kurehe ugaruruku ni ati gutire matura maronekana ki kana ki. Uria wari mubunge wa Naivasha John Mututho uria urahuranira giturwa kiu ta muteti kiumbe nake auma wa keri kuhitukio. Andu aya aria maigirete ngari ya Jubilee mametutire ndu ciao mameturetha kura ciao na ithuiki turi andu candidates of the Aithon 169. Muhuraniri ungi kiumbe niwe Isaia Gicanga wa Kariuki niwe uma wa gatatu kuhitukio umuthi na ahinga ithabu ria ateti mugwanja aria makarutana thithino giturwa-ini kia ungavana wa Nakuru. Thank you also for being the very last candidate to the delegate. Normally blessings come with those people who appear last, isn't it? Thank you. So thank you so much. No nginya giti giki kia Nakuru county tukiruta kuri andu aria matuturite matugiete gutio tuteithio matuheaga tunengere mundu uria wanaria mathina mundu wanagaragaria mai mundu uriithitie ng'ombe akamenya mathina ma mundu wa kuria kianda gicagini mahana atia. Muthenya wa ira ahuraniri ana aria marahitukirio ni hamwe na gavana wa riu Kinuthia Mbugua uria urahurana giturwa kiu ta muteti kiumbe, seneta wa riu wa Nakuru James Mugai uria onake arahuranira giturwa kiu ta muteti kiumbe, seneta wa kwambura Ben Paul Njoroge wa kiama gia KANU na Peter Koros wa kiama kia mashinani. Thutha wa ateti mugwanja kuhitukio ni kamiti ya ithurano IEBC niguo kuhuranira giturwa kia ungavana kauntiini ino ya Nakuru, riu wagwetererwo kuonwo ni no gatagatika aya mugwanja ukayukio hotani hindi ya githurano tondu o muteti ataririe witikio ati we niwe ukahotana. Maina wa wairegi, Inooro TV de kauntiini ya Nakuru.